laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. لقد وجدت تلك تفسير وتدعو صفوة التفاسير Allah subhanahu wa ta'ala wi si yiite nge yi'i heferaɓe naatoɓe magge ɓen hara ko e nokkure woɗɗitiinde hara ɓe siwasa hewtunge yani iza ra'at si'i jahannamu yite jahannama gen haulai il mushrikina ɓe ɗo shirkanaynoɓe Allah min masafatin ba'ida immorde e sagarawol woɗɗitingol mana dumune woɗɗitiɗo wa hiya 500 am o wi ɗum ko telen ka yarete wona duuɓi 100 sami'u laha ɓe nanana yiite ngen tagayyudan ñaaɗanɗe wa zafira e hiikanɗe mana hoore ko tawi ɓe woɗɗodiri e magge ko fof ɓe nanay ka woɗɗitaw ko nge ñaaɗantaɓe kon hara nge faalaɓe hendade e ko nge mana wuuɗata e maɓɓe kon ay sami'u ɓe nanay sawta lahibaha hito dulbendi magge on wa gilyaniha e fatugol magge on kal gadbani wano tikkuɗo iza gala si tawino fatude sadru ɓernde makko nden min gaydi morde mone wa sami'u ɓe nanay laha wonande yite ngen sawtan hito ka sawti lhimar harno wa hito babbi wo huwa zafir ko hito babba mana ɓe nanay ko nge hiikata ko wono babbi ɗin hiikirta no qala ibnu abbas maki inna rajulan gorko la yujarru himo pooɗe ila nnaari o naɓɓe ke yiite fa tashhagu ilayhi yiite ngen foofa e makko shuhuqa albagla wono foofirta mbampuccu ila sha'ir mana si tawi mbasutinama e ngawri mana ngeyi ngawri ko mba ñamata ko mba foofirta ɗon wa tasfaru mba ruta kadi zafrata rutande la yabqa heddata ko ahadun hay goto illa khafa sina hulay wa tuqayyadu hino tonge arru'yatu yiwgol nge ɗo bil bu'di ka woɗɗi min makani ba'id immorde nokkure woɗɗitinde fi hino ɗo mazidu ɓeydugol tawilin hulɓinde le amriya fiyake maggon so tawi nge hulɓinori ni ka nge woɗɗi ɗum no holli tuma nge ɓattiɓe ɗon kan haray feƴƴi kulol mana ɗum ɗo ko ɓeydugol hulɓinde fiyake hite ngen ɗum woni nge hulɓini ka nge woɗɗi ton yimɓe nanane hitaali hulɓiniɗi si tawi on ti ɓatti ken kan itte sigi wa iza ulgu fi min ha si ɓe bugama immorde magge ton makanan dayiqan e nokkeli faaɗuɗi ay iza ulgu si ɓe weddama fi jahannama nder jahannam fi makanin dayiqi e nokkure ɓittunde qala ibnu abbas wi tudayyagu alayhim yiite ngen ɓittinte dow maɓɓe ɓe faaɗinane diqa zujji ma arrumh wano ɓiƴirte ñiire labboru ndun e nder falawal labboru ndun sokke e nder ton onon ɓe ɓiƴirte diqu ko ɓitteni a zuj ɗum ko ñiire labboru ndun fi rumhi ka nder falawal azujj alhadidu ko jandi allati ndin fi asfali rumhi wondu ka ley labor muqarranin ay musaffadin haray ɓe jolka ɓe cindidira qad qurinat no hiɓɓinira aydin juuɗe maɓɓe ɗen fi anagin ka daɗe maɓɓe bisalasi ɓe ceeniji yite si ɓe heeɓi ɓeylette muusuɗe ɗo da'u hunalika subura ɓe nodday toon mayde ɓenna mayde arno wara ɓe andi adna ɗo goɗɗo ko men nden ɓurata hulde kono alakhira si tawi on ti heɓoyal moƴƴere Allah de tawi ko letteteɗo haray ko may nden ɓuri mo hoyande ay da'awɓe nodda fi dhalika al makan e on nokku ɗon ala fuse pittali maɓɓe bil wayl e bone wal halaku ala ko yaquluna ɓe wiya ya halakuna ɓenna e halakuye maɓɓe nadawhu ɓe noddira halakuye on ɗo ni da attamanni noddandu yelotoɗo lil halaki wonande halkagol ɓenna nde ɓe halki ɓe maayi no ɓurani ɓe ko ɓe wurata ka yite ɗo ko li yaslamu ko ɓe waɗirta ɗum ko fiyo ɓe hisu mimma huwa immorde ɗum ko woni ashaddu minhu no ɓuri sattude halakuye on kama qila wano wi'ira ashaddu min al mawt
ma yatamanna ma'ahu al-maut ɓe waɗi misal ɓe inni ko ɓuri sattude mayde ko ɓuri muusude mayde koko goɗɗo yelorto sabu mum mayde ko tawa si ɗum heɓima a yeloto mayde ko ɗum ɓuri mayde muusude saddu ko ɓuri sattude min al-mawti e mayde ma yutamanna ko ɗum ko yelete ma'ahu wondemo al-mawtu mayde Allah subhanahu wa ta'ala jaaboɓe la tad'u yawma suburan wahidan wata on nodduɗo hande halkare wotere wadde o nodde suburan kasira hala ko yeeji ɗuɗuɗi yuqal lamɓe wiyane la tad'u yawm wata on duwoɗo hande bil halaki hala ko yee ala anfusuka e wonkiji mo marratan wahida laawol gotol tun bal ko woni udu nodde marratin wa marrat laaɓi buyi fa innama antum fih sabu ɗum ko wonɗon ɗo e mumin al adabe e lette shadidi sattuɗe yastawjibu ɗum ɗo waɗɗinayi takriru du'a fillitagol du'a ɗe lette musɗe ɗe wonduɗon ɗo ɗum ɗo waɗɗinayi yo neɗɗo fillita toujours huɗugol toragol waylu fi kulli hinin e kala sanga wa anin e waqt wa fihi no ɗo iqnatu lahum taƴingol ɓe min istijabati du'a ijabinanede ɓe du'a wa takhfifil adabe hoyfingol lette ɗe on ɗo aya ko holli koyo ɓe taƴo ara ɗo ni yimɓe taƴiɓe few jabinanede du'a ol wi'u ya Muhammad ɓawnde Allah sifi ngeeɗo yiite wanno Qur'ana ko ni woni uslub makko o ara o hulɓini o ara kadi o weltina wayno woodi gonɗinɓe kadi wonɓe ɗoftade Allah ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi qul wi'u ya Muhammad adhalika ko nge ɗe lette muusude ɗo hayru woni ko moƴƴi am jannatul khuldi ka ko aljanna luttal allati on wa'ida fodaɗo almuttaquna hulawɓe Allah ɓe sikke wala ko aljanna o ay qul lahum wiɓe ya Muhammad ala sabili taqri' ara ko e laawol hongugol ɓe yani kombenkugol ɓe watta hakkum e jalkitugol ɓe kamɓe feraɓɓe adhalika sha'iru nge yiite ɗon hayrum ɓuri moƴƴude am jannatul khulud ka ko aljanna luttowo on allati on wa'adaha almuttaquna mo Allah fodi hulawɓe Allah ɓe ala ibnu kasir maki yaqulu Allahu ta'ala ya Muhammad ko Allah subhanahu wa ta'ala wiya ka aya ɗo hey ko ayyo Muhammad hada alladhi wasafnahu laka ɗe ɗo lette ɗe men sifanima min o mana koko men sifanima ɗo min halil ashqiya immorde alhaali marsikaɓe alladhina ɓen tatalaqahum jahannamu ɓe jahannamu jaɓɓoyto bi wajhin abusin jaɓɓora ɓe yeeso ñirɓinigo wa taghibin e ñaande wa zafirin e hiikali wa yulquna ɓe buge fi amakina e nokkeli magge addayiqati faaɗude muqarranina ara ɓe hiɓɓidira la yastati'una hirakan hara ɓe hattanta memminagol wala fakakan wona sottagol mimma hum fiye ko ɓe woni to e mum ahada e ko ɗum ɗo noon hayru woni ko moƴƴi am jannatul khuld ka ko aljanna luttal allati wa'adaha Allah on aljanna mo Allah fudi almuttaqina hulawɓe Allah ɓe min ibadika jaye makko ala imamu alfaqru razi o wi fa in qila si wiyama kayfa yuqalu ko honno wi'irte al azabu lette hayrum ɓuri moƴƴude am jannatul khuldi ka ko aljanna luttal no anndaɗa ko lette ɗa ko aljanna wo ko honno landorte ko honno ɓuri moƴƴude par ce que ɗum ɗon fof no anndi ka ɓuri moƴƴude ɗon wal yajuusu yalno tago aywa kuulal aaqil wonde jooma haqqil wiyata asukuru ahla mana ko sulugol ngol ɓuri welde ami sabru ka ko muñagol hara sulani ɗon est ce que no jooma haqqil no wowla ɗum jooma haqqil fof arayno anndi ko muñagol ha sulani ngol ɓuri moƴƴude wo est ce que ngal landal ɗon no lande ka jooma haqqil ɓulna o wi'i hada yahsunu ɗum ɗo harayno laba fi ma'ridi so tawi koye weeɓitugol attaqri'i ara ko hongugol wano Allah subhanahu wa ta'ala woni hongirde ɗo e feraɓɓen no aray ɗon no laabe e ngol ɗo laawol sabili taqri' ara ko e laawol mana ɗannugol ɓe yankina ɓe fonfen kamɓe kama ida a'ta wano si tawi okki a sayidu kohojo abdahu jeyaɗo makko malan jewde fatamarrada on maccuɗon noon murta wa ɓaawa salo wastakbara mawnitino fa yadribu on sa o piyamo kanko kohojo on darban piggal waji am musungal wa yaqulu o wiyamo ala sabili tawbih hara koye laawol felugol ma laawol ŋiñugol mo winna a hada atyab ko ngal piggal ɗo ɓuri welde am zaka ka ko ɗumato mi hokkorinoma mi welnanima a jaɓalin ɗoftade joni ɓay mi piima ɗoftike joni ko ɗum ɗo ɓuri welde komi jonno
on mi waɗannoma newende to mi hokkorma anni ɗum woko noon woni mana kanat lahum latani keɓe mana oɗo aljanna jasa joddi o masira e wattinirde ay kanat lahum o aljanna latani keɓe sawaban joddi wa marjan e ruttorde lahum fiha ma yasha'un ɓe no wodani ɓe ka aljanna toon kala ko tawi ɓe faala nokkugo wi ma tashtahihi l anfusu wa talazzu l ayun ino toon kala ko tawata no wela wonki dakmitago e mum ma no wela gite ndarugo ɗum no ka aljanna ay lahum fil jannati ma yasha'un no wodani ɓe ka aljanna kala ko ɓe tuuya koko faala mina naimi e nemaji khalidina ko ɓe luttayi ɓe kadi makisina ko ɓe dumotoɓe fiya toon abadan foma sarmada ɗum kadi ko fooma bila zawal ko alda iwgol wala inqida wona lannugol kana ala rabbika wa'dan mas'ula o wi ɗum ɗo oɗo aljanna hokkoygol mo gonɗimɓe ɓen ɗum laatike e dow joomi ma ko fodore nde o landitorte mana kanko landitortake hunde komay ko kanko mana koko ƴetti ahadi ko ƴetti garanti mum ay kana dhalika aljaza laatike ndin ɗon joddi wa'dan ko fodore ala zil jalal fawinde e dow makko kanko joom mangural ngal haqiqan fodore gongare mana haqiqan awano handi ɓe yus'ala nde o landete wa yutlabu o ɗaɓɓire ɗi kawni sabu laatagol aljanna mo foti ɗo mimma yatanafas no jeeya ko pooɗodirta fiye mum am tanafisuna pooɗodiroɓe mana no jeeya ko ɓurodirta fi mum ko ɓurodiroɓe ko oɗo aljanna wa huwa wa'dun ɗum ɗo ko fodore wajibum waɗɗinde wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah jantanoɓe kadi ya muhammad ñande allah mottidiroɓe ɓe fof e ɗi salamuji ɗi ɓe rewayno ma konko ɓe rewayno ko wona allah ay waskur janto dhalika al yawmi rahim nden ɗo ñalande hulɓininde yawma alqiyama hina yajma'u llahu sanga allah mottidiri alkufaru heferaɓɓe wal asnamu e salamuji ɗi wa kullu ma ubida kala ko rewano min dunillahi gani allah kal malaikati wano malaika ɓe wal masiha wano annabi isa qala mujahid wi huwa isa wa uzair wal malaika o wi ko isa e uzair e malaika ɓe wano isa annasara rewimo wi ko ɓiɗɗo allah uzair alyahude rewimo wi ko ɓiɗɗo allah almalaika efra makka ɓe wiyano ko malaika ɓen ko ɓiɓɓe allah rewɓe ɓe mawnafi maɓɓe fa yaqulu on sayi allah si mottidiriɓe wiya a antum e ko onon adlaltum ibadi hawla kono majjinoɓe jamɓe an ɗo ha ɓe sirki allah lando ɗum reweteɓe fa yaqulu taala allah wi ana lil mabudina wonande rewetenoɓe ɓen taqriya an mana ka ɗannugol li abadati wonande rewaynoɓe ɓen kon fenkugo rewaynoɓe ɓen antum ko onon dawtu noddu hawla e ɓeɗo ila ibadati ko rewgol o am hum ka ko kamɓe tun dallu sabila majjani hoore maɓɓe laawol ngol na onon noddi ɓe ay am hum ka kamɓe dallu sabila tariqa ɓe majji laawol ngol fa abadukum ɓe rewi on min tilqai anfusihim hara ko immorde wonkiji maɓɓe na ono yamiri ɓe qaalu rewanoɓe wi a subhanaka laaɓal wodanima an allah ay qala wi almabuduna rewetenoɓe ɓen ta'ajjuban ɓe wola ɗum ɗo e haawagol mimma qila lahum immorde ko ɓe landa ɗo fi mum ko ɓe wi'a tanazzahata a laaɓi allah anil andadi ga e kafideteɓe ma kana yambagi lana ɓenna menen laataki no hanani men an nattahida nde ɓen jogitoto min dunika gani ma min awliya immorde yiɓɓe ay ma yahiqqu lana hananamen wala li ahdi wona e goto min halqe tagu en yabuda nde rewata gayra kam wona am wala yushrika wona nde o kafata kadi ma ka wonde ma siwa kam wona am walakin kono matta'atahum a dakimitunoɓe ka aduna wa ba'um kamɓe babiraɓe maɓɓe hatta nasu zikra ha ɓe yejiti waajuji ɗi ɓe waajano ɗin ayi walakinna kono aksarta ɗuɗɗini ala e dow maɓɓe o ala bayin e babiraɓe maɓɓe a ni'mata nema wa kana laati awa yejibu alay no waɗɗino e dow maɓɓe shukru ha yettude nema on wal imanu e gonɗigol bima ja'at bihi rusulu kone laɓɓen addi ko wa kana dhalika ɗum ɗon laati sababan ko sababe li iradi wonande ɗunagol maɓɓe an zicri kay jantagol ma wa shukri kay yettugol ma wa kanu ɓe laati kawman pour yimɓe halkiɓe ay wa kanu ɓe laati kawma yimɓe haalikin qala taala tawbihan lil kafara allah subhanahu wa taala a joni man aɗa jokki soro min hayati tabi'in ɗen lannito qissa urwatu bne zubayr wa kana o laatino kanko urwatu bne zubayr ida ra annasa so yiino yimɓe ɓen yajnahuna hiɓe ooño
ila tarafi faade nema wi aduna o yimɓe fof no soggono jokki nema wi aduna. Allah subhanahu wa ta'ala wiya ko Qur'an wa in janahu lis-salmi fajnah laha o wi yajnahun mana si o yini ɓe ɓen no oñora e nema wi aduna gi wa istamri'un mana hiɓe welnoro annaima nemaji ɗin ɓe konti kamɓe ɗiɗo nemaji woni ko weli kon ɓe zakkiruhu andintinayno ɓe bima kana ɗum ko laatino alayhi dow mu rasulullahi ne aɗo allah sallah sallam min shadafi l ais immorde e nguure sattuɗo wa hushunati l hayati e ngurdan kadi ñaaɗuɗa ɗum woni mettuɗa min zalika no jaa mum ma hakahu ko filli ɗum muhammadu bunil munkadir madu munil munkadir on ɗo kadi ko taabiyankejo wiyaɗo madina o feƴƴinowo ko 130 ɓergunelaɗo arno yara 150 qal muhammad buni munkadir o maaki laqiyani hawruno e am ma fottuno e an urwatu buni zubayr fa ahada bi yadi o nangi jungo an o wa qala wi ya aba abdillah fa qultu wimamo labbayka min watikama fa qala wi dakhaltu minatun ala ummi aisha ka yumma an aisha no wiɗa noon yumma aisha ko nen makko tokos ɗo waɗi hadiseji nen aisha ɓurɗe ɗen ko oɗo yaltini ɗe anno o natirayno ka nen aisha no faalira nen aisha fillanomo hadiseji ɗe o yakka o wi noon mi natuno ka nene an aisha radiallahu anha fa qalat wo nene an aisha maki ya bunayya ko ay ɓiɗɗa fa qultu wimi labbayki mi notikama fa qalat o wi wallahi woni allah in kunna men laatinoke mana minen sonnaɓe nelaɗo ɓe la namkusu meɗen ñiiɓayno 40 layla balɗe 50 ma nuqidu men huɓɓata fi bayti rasulillahi ka suudu nelaɗo allah sa sallam binaari ñiiti misbahan lampu wala gayrahu wona kona lampu huɓɓatano toon hay lampu ko yonnore ala ka nder suudu naafi ka inna koyo huɓɓu leɗɗe defa fayande ara ko defe ala fus o wi fa qultu wimi ya umma wayo yumma fima kuntum taishuna koye honɗum no wuruno ɗon ɓawi on wonayno ɗe balɗe ɗo ko wara on defaade fa qalat nen aicha maki bil aswadayni ko ɓaleji ɗin ɗiɗi min wuruno a tamri ko tamarwal ma e ndiyam somi heɓino tamarore tamaroje ɗiɗi min ñama ɗum ɗo mi yara ndiya ko ɗum min wurno wa baɗu ɓawo ɗum ɗo si feƴƴi fagada acha wuri urwatu bni zubayr 71 aman duuɓi 90 goo ɗum wuuri aduna mutratan hebbinaɗi bil hayri moƴƴere hafilatan moftiɗi bil birri ɗiggere mo kallalatan kadi ko heewin heewɗi bittuga kulol allah ila fof ko gootum wana yunawwi'ul kalam ani kalimatu mutaradifat ko konguɗi jokkodirɗi mana firo majji ko gootum mutra'atan hafilatan mukallalatan ila fof ko mana ko heewɗum falamma ja'ahu l ajalu nde lajal ngal arno e makko almahtumu ko ɗum woni eɓɓangal ngal immorde allah adrakahu mayde nden tawimo wa huwa sa'imun tawimo hooti wala gada alahe alayhi hari duumike e dow makko mana sompike e dow makko ahluhu ɓeygure makko nden an yuftira nde o huntoto babaw sali ɓeyi ɓayɗe nawniri ni hunto o sali hamay nde ari tawimo ka hoori lakad abaw salike liannahu sabu kanko kano laatino yarju hari mo tañƴini an yakuna nde laatoto fitru huntari makko ndi ala shurbatin hara ko yarande min naaril kawsar immorde e caangol kawsar ngol nelaɗo koɗangol fi qawarira ara ko e nder mana weeruji min fiddati moƴƴinaɗi immorde e haalis bi aydi ara ɗin kasiji ko aroji e juuɗe alhuril ain hurul ayni ɓe mana rewɓe labaɓe ɓe allah subahana taala fodi oyo tagani yimɓe aljanna ɓe allah waɗa e maɓɓe bismillahi rahim mana ka balagatu wadiha ɗen jokka joni ko wiyete kon tashbihul maqlub nande waylitande ɓe waɗi siya waylitande ɗo ko wowaɗo nandinireɗo on wona nandineɗo yo no addano gilɗi tati hanki ko ɗin woni wadde bahsu e nder mum wala o yaqulu himyarankejo on no wiya inna tabashira sabah weltinayɗi ɗin ka subaka tushbihu ɗi nanditi fitta la'lu ka jalbugol wajal khalifati e yeeso khalifa on inda sama'ihi sanga nanugol khalifa on almadihi
mantoreji sago nani mo mante wacce sago nani waccoreji fa anta antara ɗe yahuna ɗo anna hada tashbiha nde ɗo nandi nande haraja nde yalti amma kana e ɗum ko laatino mustaqirran no tabituno fi nafsika ka wonkima min anna almusabba min anna shay'a wondema hunde yushabbahu nde nandinire da'iman sownowo bima huwa e nden hunde wonde aqwa minhu no ɓuri nde dollude toujours koko jaasi ko nandinirte e ko yeɗɗi ko ko jaasi jalbugol ko nandinirte e ko ɓuri ɗuude jalbugol kon ko noon anndira hari fi waji shabahi arano ɓuri dolnude nandinteeɗo on fi waji shabahi ka yeeso nandinirgol yeeso nandugol maɓɓe isil ma'luf sabu ko wowa an yuqala ko nde wi'ete inna wajal khalifa o wowɗen haɗi enen ko yeeso khalifa on nandinirte e lu'ulu'uje maako wayte noon nandinte awa e subaka hentotoɗo yusbihu nanditata asaba e subaha on walakinna kono aks koko yiltondiri wa qalbu e wayltugol lil mubalaga fi luggingol haala kan wal iqra'u e fi ukkagol fi mana muutagol bidde ay e nodditagol anna waja shabahi wonde yeeso nandingo ngon hakkude nandinaɗo e nandinɗo ana nandinaɗo e nandiniraɗo aqwa ɓuri tiiɗude fi fil mushabbahi aqwa ko o ɓuri tiiɗude fil mushabbahi ko nandinteɗo on وهذا التشبيه ده نندنا كده مظهر أنه كفينير ده من مظاهر مرد فينير ده الافتنان ولي فتنورغول والإبداع يسينتوغو أنه كبايا فتنوري كيسو يانغو يتاي مواسينتو ده كده بس جيم دلا باري وسينتو ويشبهنا نندنا البحتري برق السحابة مجغول دولار ده الذين استمر دومين ده لماعا ولي جالبغول طول الله جمع فوق mo nandina ɗum bitabassumi e moosugol mamduhihi manteteɗo makko on ina yahi ɗum bil atasuma on mo mantata ɗon o foti okkugol wala sakkati kala annali ma'ani lbarq no woodani ma'naji maƴeɗe aqwa ko ɓuri tiiɗude min bariqi l ihtisami ɗi maƴanɗe moosande goɗɗo no annda ko maƴeɗen maƴata kon to ɓuri jalbudeedi ko goɗɗo moosata no annda fakala laati almahudu ko wowa ko an yushabbaha ko ne nandinte al ibtisamu moosanɗe nden bil barqe maƴeɗen nayi maƴeɗen nandine moosanɗe ko ɗum annda kama hiya adatu shuara kono woni ko ɗum woni aada imoɓɓe ولكن البحتري كان بحتري قلب ويلت وتشبيه نندنتني وفي المثال الثالث كمثال تمل شبهت الفلاة نندنا مدو لدندي بصدر الحليم وبرند منيرو في اتصال كياجو وهذا أيضا نقول كتشبيه كنندنند مقلوب ويلتان القاعدة التشبيه المقلوب ونندنند ويلتان هو دون جعلك ودقل المشبه nandinteɗo mushabban bi nandinirteɗo ko wattugol nandinteɗo place nandinteɗo bidde ayi hara ɗum ko sabu nodditorgol mo ana waja shabahi wonde yeeso nandugol maɓɓe ngol fihi e o nandinteɗo aqwa ɓuri dolde wa bahar ɓuri feeñi namusaji mo adda ɗo kadi exemplaire o wi kanna nasimi كأن النسيم في الرقة أخلاقه وكأن الماء في الصفاء طباعه وكأن ضوء النهار جبينه وكأن نشر الروض حسن سيرته goɗɗo no nandinde wi ka anna nasima a wi ay kenum buuɓu kon wi fo ɓallere ɓalliɗi no weltori wiyete nasim aɗinay kun kenum ɓuuɓu kon fi riqqati ka ɗaatugol makkum ahlaqu ko jikkuji halifa o mo mara mantude o ko jikkuji ɗi ɗano nandinede e riqqatu annasim kono ɗo nandi riqqatu nasim o ɓe ahlaqi mamduhi wa ka annal ma o wi aye ndiyan ɗam fi safay ka laaɓugol tiba'uhu ko jikkuji lamɗo o wa ka anna daw annahari awi jalbede ñalawma o jabino ko tinde makko nde
وكأننا نشر الأرض أي ويجتغول ليدي دي حسن سيرته كو مؤدغول جيكو مكو ياد مكو لو المشبه وكو أرانو كو النسيم مشبه بي وكو أخلاق وجيكو جمكو وجو شبه وكو رقة وكداتو نوع تشبيه وكو مقلوب وويدتار كديلا بون الماء وكو ديان نندنا المشبه بي وكو تباعه كو دمولي رانو waju sabai ka safa ka hentagol maqlub roket rakari ko daw on haari on woni ko nandinira do ko jabinu tinde makko de waju sabai ko al ishraq ko hentagol felta jal maqlub do kadi ko tashbih maqlub nasru rawdi do ko nasru rawdi on woni ko nandina al ijwana al mushabbahu bi ko husnu sirati moddugol sira makko waju sabai on ko jamilul asar ko labegol bat maqlubul do kadi ko wenta mana di do tashbih ji fo ko maqlub amin ya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم yon Allah subhanahu wa ta'ala no issano en do mo jokkana en issande Musa ko suratul Araf wonde nde o yahi ko Allah subhanahu wa ta'ala nodduno mo ton ka tori sayna o ware den don balde cappanne Allah hokki mo tawrata kono e nder dum e nder ko wirni don bani Israilan ko be bonni bonnere mola nande be watti rewde ko na Allah be tat lawol kisal ko lawol peewal e bantal